Murakaza neza nanone muri cya kiganiro cyacu. Ubu rero tukaba tugiye kurebera hamwe telefone 10 ziza zikunzwe cyane ku isi muri uyu mwaka wa 2020. Ubundi telefone nziza ni kimwe bigaragaza umuntu w'umusirimu ndetse ikaba na kimwe mu bigufasha kuryoherwa n'ubuzima. Muri iki kiganiro rero twabateguriye urutonde rwa telefone 10 ziza ku isonga muri telefone zikunzwe na benshi hano kuri iyi si muri uyu mwaka wa 2020. Binyuze mu ikoranabuhanga rigezweho, benshi dufata telefone nk'ikirango cy'ubukungu ndetse n'ubushongore mu kujyana n'ibigezweho, ndetse tukanazifata no mu bigaragaza umuntu w'umusirimu, ndetse ubu twese twifuza kumenya ese ni izihe telefone ziyoboye izindi. Uru rutonde rero tugiye kubagezaho ntirushingiye ku giciro cy'izi telefone, ahubwo rushingiye ku mikorere yazo ndetse n'ubudahangarwa zifitemo mu bijyanye na batiri no gufotora, ndetse hakiyongeraho n'uburyo abantu bari kuzikunda cyane muri iyi minsi. Ku mwanya wa 10 rero turasanga telefone izwi nka OnePlus 7T. Iyi akaba ari telefone nziza nayo y'akataraboneka. Ku mwanya wa 9 tukahasanga Samsung Galaxy Note 10. Ku mwanya wa 8 tukaza tuhabona Oppo Reno 10X Zoom. Turakomeza no ku mwanya wa 7 aho tuhasanga telefone bita OnePlus 7T Pro. Ku mwanya wa 6 tukahasanga telefone Huawei P30. Ku mwanya wa 5 tukahasanga telefone iPhone 11. Ku mwanya wa 4 turasanga Samsung Galaxy Note 10 Plus. Ku mwanya wa 3 tukahasanga telefone iPhone 11 Pro cyangwa se iyo bita 11 Pro Max. Ku mwanya wa 2 turasanga telefone Huawei P30 Pro. Ku mwanya wa mbere rero ariyo telefone ikunzwe cyane kuruta izindi zose, turahasanga Samsung Galaxy S10 cyangwa se S10 Plus. Turabashimiye rero, uru akaba ari rwo rutonde twabagezagaho. Murakoze, mwari muri kumwe nanjye HR Robert, kandi mbibutsa gukora subscribe kugira ngo mukomeze mubone n'ibitundi dushya tugezweho mu isi ya technology. Ciao ciao.